Nkathinkatho na Antony Mutegeri bwega no tubakona kanya kugwatanira na unikire werutha mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinywa tukanjiria nteto cietu mucijuma kumantere cia Kaelo ni bokitie matetanikira bakuga thirikari ni anjirite gutura barabara mundene jwa amwe na bu MC wa guntu ukunwa Frederick Mburugo ugite savea gakinya njeje ntuko ya njuma kenda kugeria kwerekania nkuchanio ije Nicholas Chabare atumenyithia twani bati barabara yotura na naiti yeke ne yoturira na ure ikawatana na kirama. Family ya Alphonse Ntonaiba kuma antere echa Kaelo indi tigito na muthuro omunene nyuma ya barabara itatuire eturitwe mundani wake guturwa igita aria barabara irenjagwa tuku cha friende tractor ejera na yakuranga ilabia ke yonde then na hiswanjira ya kutura mwanga lamine munda yunke ne corazon landi ni honda tolero barabara ya kwei ndatora mutie ngatorera ngatora na barabara era ngatora na ranjerenera rende ntomiyo koro ntoni bompude tenka chanka wanino trikare antevia bo no donte komya bibi to meten koro ntopia kwani na tutekomea sababu ire ratumire kutwika kwina barabara ire ntwana ibera watanithirwa barabara elam na imunda yake yura itiro mundene ate barabara era dito mwanka lamine bate turethire mantu yendelete na baki banga tutigwirwa ende manjirani batithingithi endu batwe ite turaigirwe muri oywa njira yubia itokwenda kuibwa kitha kwina aki we yako ithugo imuntu akulachi micho aurie njira kwaku thirikari ikienda kurita njira yita Anturi paka watanira na te njira egwe karitwa na yena nyamafu kuona nilia ate gobuni njira ende batu nditwe otu otwirite barabara ile effect no kono vayo karita barabara kwa kuya munda kwa ugwetha ugenjoy nimbi two roads no aruna republic immediately le two roads otumba wekera ngeti njirene njire na kaendelenge wekera ngeti kirende bakuromba ni kioto kithingatirwe nonto kinyaito obya munda wake bikurangitwe na kumutigira ena chara enene kinya ya mira yake kurende kiriro gyetu kira tukurira turua thirikari tutethie buru kutupuriatilia njira yani munda jwetu yo babetu yosoke yo kawaida ura yurakari ntokoromba barabara thirikari thiate ura kubatere nonto kikijume kwethio nto yao nonto te wari mucie mbere koro na into bionde bikoro te wari kuo nda acha botuku ne ingi na ndaberende acha babu mbere barabara yenjwa kana nyebo zabu na difference barabara ne exist uwera akari ndenda muntu wembe ora wingite ziringi arite ora wingite na mete arite antu vendele oto okulugira then bawa mandi batomba kuona kana bauri au savea to atanira on Friday this next week savea so we approve case you go to atianire that day kuma Kaelo Gembe North Betan Class Chabare Minister Warimi County ya Meru Nweja na Rugatangugi nethiritwa kiuga thirikari ni banganitia kunyagia mbeu cia kwanda kirenja iria itego ciumba no ritia kari gutigira ni bakuthingatira mataro jarimi bataramu barimi nikenda gutigira machiara jamega mutugikare naranirite nawe na gutumira report ije Akiadia waziri urimi kire thirikari ya Meru Njana Rugatangwe na ugite ngabana wa Meru mutumanto ithingia ali na mubango jwa kwa arimi barabate gucumba mbeu cia kwanda mbere ya mbura itiraura akiugite garare thigatetheria kwithira kuri na maciara ja kung'ana na kiri season iwingi ariuga kariba kethira bachikirite mbeu ciao uria batithira berigirite thirikari ngabana mutumana kirite mbesha budgetine na nenkera mbesha cia kubagurira mbeu cia mpempe na mung'au na sunflower kuringana na orantu bakathithia request ino ntuti antu bonde bakwenda kuhanda mpempe tantu bonde bakwenda kuhanda mung'au na ara bakwenda mpindi cia bamba tukabanenkera irio bira bikauma ku season ire ngi gutu muntu geta guchwa mbeu kuraya kana baromba thirikari kana begera chuburia mitwe bakiuga batena mutu jwa kugeta atia jwa kuria tondu bu long term to invest kiri urimi wetu nikenda wananchi wetu bakethirwa bena irio bya kung'ana na baciikire nyabongwa mbeu baketha itukubera baciikire mbeu cia kuja kuhanda
nundu tutikara tukibaeja ginto biotheri igita rionthe. Kingi Gatanguge na ugite kiri barabate amukira mbeu kuma kiri thirikari ni bethire bakithikira talambore mikire mbeu ria bakagura akiuga thaiji kuririkana mbura itithira ingei na kou ni bethire bakianda mbeu iria cigakuranga na mpui. Antu betu bankirika ciba kubera mbeu iria njega nundu itwiri mbura iji itingana muno kou tukubera bande bia kuria bira bigakuranga ntuti bena variety uchi ya mpempe iri kubona ara ke rugiri ne boruguru mpempe ire ibuja gategate na yaje kwanda wa mandu jakaua na mbeu ire ikomba gukura kinya naro gikwaraga muno chonto bwa iri cia kandebe na nara ngirisingiria kana gyaki na charia na nara kiburine. Muthiene waziri Gatanguge na ugite kinya maskuru jakae wa miti ya matunda ya kwanda kagite negaka na kinya kiuria mwingi bakianda miti miundene yao ni bethire bakiunganagia na ya matunda. Turenda miru yetu ithiro ina matunda ya kungana nikenda na betu bakarijaga matunda bakiririo bingi bakethwa bene tunda la kuruma na tukathithia mubango jwa mashukuru na tuna miteu tukabanengera avocado trees chagwita kuanda mashukuru riu tulira antu ituande miti yu yetu ya gintwire indi tukaanda munde na junda tujuria miti ya gintwire kutwika na tuna ndinyo tona kanyaga kuanda mwembe kana avocado kana makandamia itungania miti kenda ire ngege tutethia na mantu ya environment ya rera retu kinya miti ingi nayo ni tutethia na mantu ya rera na ni tutethia gutunengera matunda. Ke report ratito shewero weekendi rea kwa rieto ni Mutuge Kare. Akaribaribu ikuma wodi neruirirwa rera ni bejete amwe na kuthithia CBO yao arabakarite nthi na gutariria mathina jaja rumirite ntura yao jario wagi bwa stima barabara inthuku na kinya damu irabakuga ni gwikira uturo bwao ugwatine. Gaki Mutegi gatutariria nkuruke. Akaribaribu yu andini aruirirwo arera bore na barabaruthite CBO guntuko kwibatarĩrĩte wega bwa kuthomithiana na nkuruki gitumi gia kurwa na utumiri bwa nchobi. Nchobi ni tahana indite ananya nchorobi ndaka itwekite tumukuru ukona muntu uthio ibo ukuru ende miaka 26 30 na ndu twirikite tobianangi na ntore na kuna tobianangi aja ujo kuna ukona jaka muntu agwa cinema na nchobi etumite na ndi turekebishe nikenda generation ire keja nyuma ya batwi olega kuthomithia mwana thaa ici tutiona daktari kuja muciari ngaindi mwana oku kenda akinyara tukwenda babo theri bakabao bamuciari tema ikagitani karabugite bo barenda kwithirwo bari methanire banga gothi na mbere araba wetete mocha thinira bagukurukira muno wagibwa barabara mona stima bakiuga bo batikwerekana kairi bathirirwe thina ino batuto tunai twethirwo itukumba gukaranthe methene tukomba kinya tukunegotiate jabangi tetwira wa manto twetuga theri barabara cietu ciaramwe iri mwezimua ntako bethe kitinga gathugire njira ira radichi kwa milioni tata ukoma na kairi itoko need connection ya stima na ti selective nataka tukuromba it is our right ti selective ile bu area yonde ya covered na stima na twetu inkomangona kena todori mate tutwarite kurugarugura bukai na nuntu kiothorano kira gigukinyitwo na MCO guntu guku kithinji ntuna choketie matheta mao arakuga wekiwe na irutaniritie kuthiria thina ino kiorota kara kiri mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri arakuga we atimokamatira thina ciake kure antu bugira njira tukuthithia na thukire umo ne thukire kana teu tisa sawa niguje ndio tonyera mbere kurunjira kurukana kabisa nilikuteria tractor chieja irio kwaere kure antu bangi bakuthithia barabara eu ninge bakorwa ura twamithimite gatumeambiria bateamenya indi thai tractor chieja na ntikira kuga irio tonera ofisi ya Ndikiri au ima kana te uma na ndio tukira wonda tigwetu na gia kwamba tigwetu buru toboa igukunura barabara eje ni imbeje to mikunura thaa ici kugia kwamba tigwita ndiyuni irete kwa ni urire mone iboko biawe kwa anga ira iboko bia Ndikiri unti ngandekia izi mjinga
Itokore ano? Ketho no batuwekera rami no batuwekera rami. Ketho no batuwekera stima no batuwekera mbio stima. Nenya kethero area. Mura mtu naira mirigo Onge bora bwaririto mucemanio nuyo yikiara kira gitwikite kironda gitakora wakagita karaya kiria kari araba kuga kirutogo ara mwendeithirio ri mutongoria wa banini mbunge ya Meru akuga bagacho antaira kuma kiringa bana mutumanto ithinkia kiara kiure ikiathiri kumumo unconditionally na if not an action can be taken. And that action is not so good. And I can tell you for free, that action will cost even our government something. Kona members welcome to assembly bara tabadadi ndibuge atubali buwa rugatiri akora yakweja na ultimatum that if need be we shall move to court. Ile okutega na ada tema tujara ile toy. Imaka tema. Aja kuleto ya dawa za sibitari cindano salia kwa mtanto baji tu igate waliko ana beta beji cindano mbele jaga tumunturanga pana mutuma cara ke vere o kidawe na tuinda tu ke vere teo nanta aki kore geni tai koro alia ru ke da ke vene iware ndai kwa muka yomba ko de nya te kumenya ina makosa yale aigwa ndo bakiteta na tote kwa na kudoika relations utisi uke kinyele munene non to kiara kika ke vire ara kinyawe ke inji bara bambere ke county government kende kuma ono ndo mate au kinyela to muikeria agenda ambere ndo to ine ndo ko weta weta kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripota ndeto cia wero wikendi nyukambitaga ki Mutegi. Arimi ni boritwo gutigira ni bakwambariria miremire ya kinandi na kinya gutumira ute akenda kuongera maciara kiri urimi wao amwe nabo ni boritwo gutigira ni bagutumira ute aburia bute nyangia kana kwangaratania rera Rita Mwaniki atumenyithie nkuruke. Arimi ni baratarwo kurima urimi wa kiriu uria uramenyerera maria maturigiciritie wa uguo ni maratarwo kwithema gutumira ndawa iria nduru muno na ngananie mimirare yao kuona ikathukangia andu aria makuria irio icio undu umwe na muthetu uria mararima. Arimi ni marathomithua mathomo mama ni ruvonge rwa Rainforest Alliance kuvitukira muvango uramenyekana ta Musuli. Through regenerative ni gucoka uria twarimaga kiunduire tukimenyagirira tiri uria hana tutekuhuthira dawa iria ciroraga microorganisms iria ciĩ tĩri-inĩ kana iria iroraga nyoni kana njuki. Thirikari ya kaunti ya Embu na Kirinyaga kuhota kwĩra andũ arĩa me biacara-inĩ mahote kuruta biacara iria iramenyerera migunda na mititu niguo ciana iria twinacio mothi na njiarwa iria ingĩ ciguka mahote kuga nima ni twari na migunda ni twari na kirima gitagwo Mount Kenya na kirima giki nikio gituteithĩtie. Wa uguo arimi ni maratarwo kumenyerera nyunji na ciumo ciacio niguo mai makoro kwa wingi magutumika nginyagia mwena wa itherero wa nyunji icio. Menyerere njũĩ citũ niguo njũĩ icio ni ikuhota kuma Mount Kenya igaikũrũka itagũthũkia ukuhina kuria njũĩ igeragira niguo mai macio magaikũrũka nginya kuria kundu ta Mwea kuria tukuragia mucere. Guku ayuthi makiuragwo gutonyerera urimi wa kiriu na njira nene ita njira ya kwithondekera mieke ya mawira undu umwe na guciarithia irio miganu cia kuria. Ni nireka urimi utaratumira muthetu na turatumira mai mena nutrient na tugatumira kindu gitagwa mathiga metagwa pumice. Koguo tukite guku kuona how we can be able to partner na partners etu aria mai guku nikaenda tugote kugia way forward ila tungivota gwikuria tweta youth. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tana mbere kurumira ntuto chetu nchokerete nyume kagita ate kuraja na ntuto nkuruke. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come.
Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Teke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Si niliwaambia? Halo, niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Ibwaga mutegeri gwitana mbere kurumira ntiso chetu tugicokera tongera bakanisa kuma county ne Nairobi ni borete akanya gutigira ni bakuthoma mauku mono jaandikini athenjiri kenda gutigira ni bakugwata umenyo bwa gukandana na mantu mwanya mwanya kiri motoro jao. Well, we know that since time immemorial, what has always brought a challenge in unity is division. But even in the church, as much as people think that the church has grown and people are too many and we have different denominations, the church is one. The church is one. We don't have church 1 and church 2. The church is one. So the only way we can be able to spread this knowledge is when we allow the people who have gone before us and they that are with us to put what they have learned on a book, the same as what we have done right now, so that the people of God can realize that we are serving the same God and we are vouching, we are fighting for the unity of the faith. A lot is happening in our country today. There is confusion all over, both in the church and in the marketplace. Such a book is a great deal.
As you go through life issues, life challenges, and sometimes you don't have answers to the pressing questions that keeps on pressing you every day, such a book will help you. I recommend it to anyone who is going through a challenge. All to the divisions that we see around, the answer has been documented in this book. The pastors and those who stand before God's people must grasp this truth and ensure that all the people, irrespective of tribe, class, race, they are one and speak with one voice. Reading is discipline. Reading is a decision, and no one should shun from reading. Read, you will be better. And I believe most of us outside there, especially women, are asking themselves, why does life hurt? I went through a terminal illness. I lost my father during COVID-19. Then I got into the pages. And today I can testify that there is a reason why I went through that. So I would recommend this book for anyone that is going through pain and is almost despairing because of what they are going through. The Johnson Jirendi Kungo Choke in Kaza Chamoya non Tuakona Kanya Kuwatanira Nabauto, Chairman Kaire, Wona Chiakinyan Tukuaruju, the Nakaitaga Kegamita Kenya.